Silav roj baş, evar baş evanno hevîdikim û te başin selametin. Îro kakşer û remar mîvanê min e. Em ê behsa Rojhilatê Kurdistanê bikin, em ê behsa Rojavayê ji Kurdistanê bikin. Li wê derê îsyana gel heye ji ber mesele vegerek koçberaniye berbêserê niye ve hem problem derketibûn êrişê Kurdan hatibû kirin. Paşê jî îsyan dest pê kiribû. Bi taybetî li Kobanê jî xwe pêşandan hebûn. Alaya Sûriyê hate daxistin. Em biaxivin ka ev îsyan ber vê ku derê ve tişe. Milletê me çima xwesa tijîye hema bûyerekî çê bibe tiştekî biqewime nerazîbûna xwe pir bi rehetî dikarin bînin der. Wekî din pêvajo heye yani bi piraniya denga li meclîsê hat qebûlkirin ew yasaya meşhûr ku em behs dikin. Lê tiştek ku divê em li ser nîqaş bikin, biaxivin veger wê çê bibe çê nebe. Tevger wê vê yasayê qebûl bike neke. Serokê Parlamentoyê Numan Kurtulmuş îro derketiye gotina terorê bikartîne. Heta ku rêxistina terorê çekan bernede dibe, eger rêxistina terorê çekan dayne deryekê nû ve dibe. Yani problema uslubê heye, problema etîk ahlak hê jî heye li cem cîranên me, ez wisa dibînim. Yani li ser masê jî gotina terorê pir bi rehetî bikartînin. Halbikî li cem me welhasil kekşar bi xêr hatî. Gelek spas Bedran dîsa li Kurdistanê li erdnigariya me gelek rodan çêbûne divan du sê roja da û mijar germin aktûelin bi taybetî li Bakurê Kurdistanê çavê Kurda hemiya lê ka ev yasayên 12 maddeyî parlemanê de piştî ku hat pejirandin bû yani bû yasa li dengekî bilind yê ber bi ku ve biçe û wekte got îro serokê parlemanê dîsa dûr ji urfa siyasî hindek peyv bikaranîn ku dirûst bereva jî wan vê daxwaza vê pêvajoyê ne çi rêberên Tirka çiyên Kurda ca mijar germin em ji ku derê dest pê bikin tu kerem ke. Ez hema nûçiya di derbarê beyanatên dawî ê revebirên dewleta Tirkiyê de bixwînim. Dem partî jî daxife, hin partiyên siyasîyên Kurd jî beyanatê wan daxuyaniya wan hene. Em hema ji vê derê dest pê bikin paşê em derbasê Rojava bibin, paşê Rojhilat û bîranîna hunermend Aram Tigran hebû. Tu tevlî bûyî, tu ji organîzatûran bûyî. Em hinekî qala wî jî bikin di nava bernameyê de. Niha hevan ev yasaya ku em bahs dikin, yasaya meşhûr hat qebûl kirin. Yani bi dengekî çawa 467 dengan erê got û yasa qebûl bû. Lê yasa nakeve meriyetê. Ji ber ku yasayekî bi şert e. Şert çi ye? Şertê dewleta Tirkiye tevgera siyasî Kurd Partiya Karkerên Kurdistanê û hemû rêxistinên girêdayî wê divê çek û silahê xwe dayinin yan jî teslîm bikin û vegerin Tirkiye bi şertê ku tevlê siyasetê nebin. Herî kim 2 sala, 3 sala însanê ku ji heps û zindanan wê werin berdan jî nikaribin tevlê siyasetê bibin. Ji em binirin aliyê Kurdan vê qanûnê vê yasayê wisa qebûl dikin nakin. Dem partî gelek hate rexnekirin ji ber ku di vê metna yasayê de gotina terorê tê bikaranî û dem partî jî îmze kir. Hat rexnekirin. Yani dem partî bi kîjan heqî dikare îmzeya xwe bide binê metnekî ku tê de gotina terorê derbas dibe û Kurd têne sûcbarkirin bi terorîzmê. Halbikî em tev dizanin li Kurdistanê terorîzm çawa hate bikaranî. Jaliyê kê ve hat bikaranî. Dewleta Tirkiye tiştek wanî serê milletê Kurd eyan beyan li holê ye. Ha em ê bibêjin hasasiyeta pêvajoyê heye. Ya hasasiyeta pêvajoyê tenê ji bo me heye. Ev cîranên me qet hasasiyeta me li ber çavan nagirin. Yani acizî heye. Ji gelek derdoran acizî heye. Tevgerê jî aciziya xwe beyan kir. Got ev em vê uslubê qebûl nakin. Wê rojê me xwend. Serokê Meclîsa Tirkiye Numan Kurtulmuş piştî qanûna çarçoveyî ya bi navê xurtkirina hevgirtina neteweyî û yekparebûna civakî ku di desteya giştî ya Meclîsa Tirkiyeyê de bi 467 dengan hate qebûl kirin li meclîsê daxuyaniyekî de Numan Kurtulmuş ji bo derbasbûna qanûna çarçoveyî spasiya hemû komên partiyên siyasî kir. Got par bi xebatên komîsyonê me derî vekir
Nahaj bi vê kanûnê re devî tamamen vebû. Dibê me li derî da pêşî paşî jî derî vebû. Yani metaforekî wisa bikartîne. Niha li pêşiya Tirkiye ne tenê qebûlkirina kanûnê, piştî ku rêxistina terorê çekan radest bike, em ê serdemekê nû ava bikin. Binêrin vê derê de gotina terorê bikartîne. Vîna siyasî ya serokkomarê me ji bo pêşketina vê pêvajoyê bi bandor bû. Binêrin mesele projeya dewletê ye ya projeya Tayyip Erdoğan e. Yani çima Tayyip Erdoğan ew xwasa derdixin pêş, eger dewlet be dewletê kiriye. Gerek berû bibêje ev projeya dewletê ye. Devlet Bahçeli dibêje projeya dewletê ye. Lê alîgirên AKP hewl didin vê meselê bixin para AKP. Mîna ku AKP dawî li rêxistina tevgera Kurdanî be. Ev jî haziriyekê ji bo hilbijartinên pêş me. Ji ber vê yekê şik û guman zêdetir dibin. Niha dibêje ev pêvajo di aynê demê de modela Tirkiye ye. Ew serkeftin ya hemû Tirkiyeyê ye. Numan Kurtulmuş li ser pirsa rojnamegeran bilêv kir ku li hevkirina kanûnê nîşan dide bi qasî partiyên siyasî piştgiriya civakê jî ji bo pêvajoyê heye. Ege gel piştgirî nedaba partiyên siyasî ew qas xwedî dernediketin li meclîsê. Serkeftineke dîrokî ye. Meclîs îro piştî bi dawîbûna civîna desteya giştî heta yekê cotmehê ket tetîlê. Ew dem partiya ku me behs kir hat rexnekirin ji ber ku gotina terorê îmze kiriye. Piştî erêkirina kanûna çerçeveyî ya xurtkirina hevgirtina netewî yekparebûna civakî li ser hesabê xwe medya dijîtal daxuyaniyekî daye. Dem partiyê spasiya hemû partiyên siyasî kir û ev peyamda ji bo Tirkiye, ji bo gelên herêmê barê me yê aştî û civaka demokratîk girantir bû. Em ê di wê firqê de bin ku em ê tekoşîna xwe bikaribin bidomînin. Em ê aştî demokrasî wekheviye li ser vê axê misoger bikin, yani garantî bikin. Tabii eger di destê me da be. Wekî din Ekrem İmamoğlu helwesta wî balkêş e. Çima balkêş e? Ji ber ku ew jî weke Selahattin Demirtaş raqîbê Tayyip Erdoğan bû, hat girtin, hat hepsê daye. Berê ji CHP bû, aniha piştgirî dide Özgür Özel, yani Yeni Parti. Helwesta wî dihate merehkirin, ew jî dibêje niha li girtîgeha Silîvriyê dibê girtî me. Di parvekirinekî de li ser hesabê xwe medya dijîtal çi dibêje? Ez piştgirî didim biryara Özgür Özel. Ew li ku derê çewa qirar bide ji bo min jî derbas dibe. Ez daxwazên yekîştî û aştiyane yên ku ji aliyê birê Selahattin Demirtaş ve hatine anîn bi qîmet dibînim. Beyanata Selahattin Demirtaş hebû ya, doh pêr hat weşandin. Yani daxwazên yekîtî û aştiyane yên birê Selahattin Demirtaş dibe ez bi qîmet dibînim. Ez baweriya xwe ya biriya siyasîyan nû tekoşîna mezin û pêşengiya xwe ku vekiriye bi serokê me birêz Özgür Özel tînim. Ez ji dil û can piştgirî didim biryardariya wî ya bilind ku bi hemû hişyariyên xwe nîşan daye. Ez piştgirî didim biryara ku wî îro daye. Yani ez alîgirê Özgür Özel'im ew çewa biryar bide ji bo min jî derbastar e. Wekî din hema xilas dikim. Partiya Welatparêzên Kurdistanê PWK di derbarê qanûna çarçovê de çi dibêje? Qanûna çarçovê weke dewama tunehesibandina milletê Kurd pênasê kir û ev tişt anî ziman divê qanûna çarçovê de rê li ber hevokeke bi tenê jî nayê girtin ku di derbarê maf û azadiya Kurdan, maf û azadiyên demokratîk yê mîna azadiya fikr û raman, rêxistinbûn, îfadeyên li Tirkiye û azadkirina girtiyên siyasî yên bê şert. Yani divê qanûnê de tu tiştekî di derheqê wan da tune ye. Doza Kurdistanê ber bi pirsa terorê ve tê daxist. Yani vê yasayê rexne dike. Yani çima pirsa terorê tînin ber meseleya doza Kurd û Kurdistanê. Dibe em vê yekî qebûl nakin. Daxwazên mafan ên di derbarê Kurdan de bi vê qanûnê re wekî çavkaniya terorê ya potansiyel tê dîtin. Dibin navê berdana bi şert de jî şûrê Demokles li ser serê mirovan tê hejandin. Herî dawî Ömer Çelik çi gotibû di derbarê qanûna çarçovê de doh rojekê dîrokî bû dibêje. Ew jî berdevkî AKP'ye mühim e gotina wî. Ji aliyê rojeva Tirkiyeya bê teror û meclîsa bilind ve ev zemînê hukukî rê li ber çekdanîna PKK kecekê vedike û zemîna wê çêdike.
meşandina pêvajoyeke zelal ya bê çavê sêyemîn ji bo Tirkiye bi nirxe ev wekî rêbazeke modela Tirkiye ye binêrin. Meşandina pêvajoyeke zelal a bê çavê sêyemîn. Tirkiye dibizde, ditirse ji çavê sêyemîn. Yani welatekî sêyemîn hebe, şahedekî hebe ki van meseleyan bi cîtîne, cînane yani dibê ji bo me serkeftinê ku me ev mesele bê çavê sêyemîn bi rêve bir. Kakşar Oramar bi giştî min hê fikra te nepirsiye di derbarê vê yasayê de. Bawer dikim me bername çê nekiriye ji wê demê ve. Merak dikim fikra te. Ez bawer dikim me bername çê kiribû lê yasa hê tam nezelal bû keremke. gelek spas bû te hezaran hezar silav bû temaşevanên ku me dinêrin û pişra dîsa yê li bernameya te binêrin destê te sağ bin ku di van demosatên gelek girîng û hestiyar da dîrokî da tu bûye dengek rengekî ragihandina rast û durist bê sansor û her kesî ku aşiqê welatê xwe doza xwe serxwebûna Kurdistanê ye bi awayek ji awayan dînê dike mêvanê me mêvanê temaşevana û ev jî di vê rewşê da gelek giring e li ser diyarkirina xeta me, helwêsta me, daxwazên me û deng û rengê me ji dewleta Tirkiye, ji rêveberên Kurd, ji Tevgera Bakurê Kurdistanê, ji ser rewşa Rojhilat Başûr û Rojavayê Kurdistanê li gor min ev pêvajoya ku li Bakur heye wek Rêza Rocalan jî dibêje belkî destpêka rêyeke 1000 kîlometrî bi mîtrekê bi pêngavekê dest pê dikin. Dawiya dawî 1000 sala jî Kurdin ava xwe da an bi dagirkerên Kurdistanê ra şer bikin dawiya dawî pêwîst e aştî jî he çi rêyeke din li ber me nîne. Lê di vê navê da gereke ew tengavî û hestiyariyên ku di civaka Kurda da hene em lê binêrin ku aliyê mixatebên me di çi rewşê da ye. Îro gelek parlamenterên Tirka bi girî û bi hêsir parleman terikandin yanî çon derketin gotin bi vê pêvajoyê ra bi vê qebûlkirina wan 12 madeya ra bi vê yanî vê yasaya ku Tirkiye navên cur bi cur danîne ser serxwebûna me nizanim wek dibêjin mafên me sîstema me hikûmeta me ji destê me derket. Êcar kesên ku li beşê dinyên Kurdistanê nînin Tirkî nizanin pêwîst e carna haya wan ji ragihandina Tirka jî hebe ku di vê derbarê da çi dibêjin. Ez red nakem lê bi vê daxwaz û armancên neteweyî jî Tevgera Bakurê Kurdistanê nikare bibe bersiv ji daxwazên Kurda li çar beşên Kurdistanê. 7 milyon Kurda çavê wan li vê pêvajoyê ye. Yê çi bibe yê çi nebe. 5 sal şer û tu dizanî çar rojê din jî pazê tebaxê ye. Ew germoguriya ku hemû salê me bo pîrozkirina vê rojê di ragihandina Kurdî bi taybetiya Tevgera Bakur da didît em niha nabînî. Çima sebeb ez dibêjim gereke em wê destkeftê wê pêngava fermandar Egît yan jî Mehsûm Korkmaz em giring bibînin destkefteke me ye eger ew pêngav nehata avêtin tabuya dewleta Tirkiye û artêşa wê û niza endamê NATOya û bihêztirîn dewleta dunyaya nedihate şikandin. Em nikarin mîrasê xwe dîrokî ji bîr bikin an jî civaka xwe bixapînin an jî wisa hez bikin ku hafıza an jî hişa civaka me wisa zeîfe ku bazê tebaxa sala 1984 heman wiha zû ji bîr bike bi ew qez destkeftên meziniyê ku xwe ra anîn. Eger bazê tebaxê nebûya Parlemana Tirkiye nediha di vê rewşê da etirafê Kurda bike. Eger rasterast jî nebe. Elbette gohrandina dünyaya da çêbûn şerê Îranê û Amerîka û İsraîlê gohrandina rejîmên dîktatoriyên ku em dibînin li ciyê wan kî hatine, çi hatine, çi gohrandin çêbûne
او گهراندن هاتن گهانه ترکیه جی دوان گهراندنانه دا جی کرد گبرکی بنگهینی وان گهراندنانه نه چبرکو کردا چه جاره لهمبری دیکتاتورا چل ایرانه چل عراقه چل سوریه و به تایبدیل ترکیه سر خو نتواندن اوا یک یا دو دیه ددما کو اگر بس حتی راگهاندن جه سالا کو نیو بری حتی نها قد نبه بو سبب کو لباکور کردستان مناقشه کی گرم جه زندان امرالیه حتی پارلمان ترکیه حتی شارداریا حیا همو مجلس و وقت دویجن مراسمین کو چه دبونی سیاسی لسر وی مجارا کرد باخفن لجویزی دتر بو سبب کو ادی دولت ترکیه هرشی روجاوای کردستان نکه وایا ام دبینین بو سریکانی نزیکی 500 مالن کرده کو خواستن وگرن او هلوستا رایدارین دولت ترکیه و دولت جولانی کلوی داری اوان هرش کرنه سروان بنا مالا هنده کس بریندار کرنه هنده کس شهید کرنه بو سبب کو دیسا روجاوای کردستان همون را به سرپیا تا اشاره که کرد به کوبانی کرد از خبر هری داویر کوبانی بوده بیشم کوبانی به ریا ارتشا جولانی هاتیه دور پیچ کرن و خلق عشیرت عرب آجر رقی جمن بیچ نزانم باجارندن اصرار دکن جه دولت جولانی کو هرشه بکنه سر کوبانی چما جبر کو همو آلن دولت سوریه لسر بنا و سازین باجار کوبانی برای جوانین کرد هاتنه آویتن هاتنه درخستن او جوانین کرد به اصرارن کو جارکت که او آلا نابل سر بنای دولتی و ین کو ناوی دانینه بنای انتگراسیون بینه بلند کرن لرخ سریکانی مدید حسه که قامشلو کوبانی افرینی کرد لروجاوای کردستانی همون را بنه سرخو و دوام 15 سالانه ده ام دبینین کو یعنی ریبازه که نتوایی به هستر جه سالن بری چه بویا که خودیتیه لی دستکفتین خوین دیروکی دیگه بروی هنده جی او روشه که گلک تایبتیه به هوا گریداییه وک حلقه زنجیره اجار از بدل و جان روجاوای کردستان پیروز دیگم کدوی راشده جارکت که پیامک دانه جولانی پیامک دانه اردوغان و پیامک دانه هف که دیسا دوی روشده به هوا حوالبندن گریداینه و تو دزانه جی که کوبانی جی سریکانی گلک دوره اما لسر اساس دولتا داخازن دولتا ترکیه یعنی ببورن دولتا سوریه قرار بود 439 مالبات وگرن اتودزان برسیار وان پنابراجی کردکی می افرینیه سیامند افرینیه که او داخل دولتی و به شرط و مرج هاتا قبول کرن و $10,000 جی دانه وان مالباتا که وگرن لی دما که وگرن چونه باجر خو هرچند که مالین وان هماهاتنا تالان کرن ویران کرن شاوتاندن دیسا جی رازی بون که بچنه سر آخا خو ولاتی خو ما مدید جهیلا لشکر این دولتا سوریه و یا ترکا کلوی در حاکمن برای امن العام یعنی او آسایش دولتا سوریه هاتبون ارگانیزه کرن خلق و بین هرش بکنه سر کردا بسر نکتن حتی نه و تو دبینی که کرد لروجاوای کردستان همو رابونه سرپیا و حتی نها که از بتر داخفم لسر بویری نه داینیک جهیلا به رویبریا خوسر یا کردان و نه دولت ترکیه نه هاتیه داین لیچاو لسر روجاوای کردستانی نه بروینده جی درست به دمه را که پارلمان ترکیه او یاسا اره کرن کرد روجاواج رابونه سرخو کردین باشو روجالات کردستان جی به حلوستنین اگر تل سوسیال مدیای تماشا بکی همو دلیوان چاویوان داخازوان اوکا لسر روجاوای کردستان او داخازوان اوکا دکارن با روجاوای کردستان چه بکن
اجاره که دریش لبر تفگرا باکوری کردستانی هیا لی تفگرا باکوری کردستانی آنجام بجیم پکه که کودچاوی دولتا ترکا دا هشتا جوک تروریست یعنی رخصنه که تروریت دیتن گرکه جبیر نکن کو ببی داخازن نتوایی داخازن ملی دیروکی لسر وی دوی پارلمانتوی دا نکارن ببینه برسه بشه داخازن کرداراش برکو او جواک زیدتر پرورده دست و هست و وقت بیشتر رامانین حرکتیه که خلوصا پرورده کریه که هاتیه به آسته خودیتیه ل برجواندین خوین نتوایی بکه بر وی مسئله یعنی تو اگر راگهاندنا کردی حتی ایرانی عربی ترکی کنترل بکی برچاوا درباز بکی همون حال سر وی مسئله دا آخفن جا آخفتن لسر وی روشا باشور کردستانی یعنی روژاوای کردستانی و باکور کردستانی گلکه از بکرتید خواهدکارم بیشم کو از باش دبینم وی روشه لی تیر ناکه یعنی دوی پیشنویسا دوازه مادهی دا چارچوبک دیار کرنه و که تجید دست بکی دا گود هشتا نکتی یعنی پراکتیزه نبویه بندواری دولت ترکا و به منت شپککی هنکو گرک شاخو لکن خوب بگیرن مال و ملک و نظام تشتی مانی که هنه چک و سلاح و لجیر اوکی کرنا سازین امنیتی و شورا امنیتا نتوی یا دولت ترکیه بینه وقت بیجن اری کرن یعنی قبول کرن اجا دوی یاسایی داشت تو زانه یعنی اگر کسک اندام به ریبر به آنجی هفکاری کرده به آنجی پروپاگانده کرده به آنجی دوار مالی دا به پیوندی که وان به پکک رهبه وانه قبول دکه اما اگر کسک قتل که عمد کرده به یعنی کشتن هبه آنجی او جرمین کو بریا جوانا 2005 رودانه و وقتن کسی کو به حبس ابد را یعنی حتی را روبرومانه جی چارچوبه خود دردخینه اواجی دیار دیگه که مثلا رئیسدار و جالا نای بردان دزانی اوا ریبرین پکه که نکارن بینه ترکیه سیاستی بکن او اندامین که ودگرن حتی 3 سالا 5 سالا نکارن کارو خبات بکن یعنی دیسا تشتک درمان نابه اما دبن زختین وقت بیجن دنیای دا بوان گوهراندنین که روشالات ناوین رودانه گره که ام بزانی بنکو تنه دو آلیه کرد و ترک نینه لپشتاوی مسئله هندک آلیه در و جهنه که امنها نزانی کینه بس احتماله که پرزیده حالات اندام ناتو آمریکا هندک ولات حرمی جی هایوان جوی مسئله هیا لگور یا وی یاسای او جرمز یا که بیجن او جزاین کو هنه به دربازبونا دمیرا هنه تشت یه بینه یعنی سنوری وانه به راکرن یعنی عفیه چه ببین لی پشتی کو شورا امنیت ملی ترکیه و داخازه قبول دکه و تو دزون شورا که بلند و کمیسیونه که 17 کسی لپارلمان ترکیه یه لسر اجرا کرن وان 12 ماده یانه چید بجن حتی 6 ماها و پشت راجی پشتی کو او یعنی تبینین و شوریتین بلاف کرن در روزنامه ترکیه اوانه جی یعنی هنه و دورادا تشتی کو پیوسته بیجین یعنی که ام بنرین لسر سرک اجالان او اندام دنین پایا بلندین پککی چه قانون و قراری هبن او دبیجن او جوی قانونی جسنور وان 12 ماده لدر بنه یعنی ناینه بردان و تو حساسیت این جواقا
ترکا جی گلک هنه و اگر تو دقت بکی جی دوان 12 ماده دادوی واسطه دا ام نابینین لدرکی مثلا ناوی تروک اجالان با آوه که راست راست حتبه دیار کرن پیوا کرجی گلک از نظانم یعنی من ندیوا کرد نظات تخوان تدید نه تیدتونه ای باشه مخاطبه به مسئله کی نگلو اردنگاریا کل سر به مسئله شرل قومی ویران کرن به هزاران گوند بس آرمانج رقصنه ناکه بس هدف رقصنه ناکه رقصنه وکه پارتیه که isyankariye Türkiye dibine yani Türkiye tüccara kurda cüda nabine tevger rexistine ki dınava çarşıva Türkiye'de dibine isyankare dibe hunçek u silahı haberdin uarın daxili nava civaki bebin kari xab davi bikin yani rexistin bir kijan armancı avabiye hedef çiye jboçı sedemi ku rexistin derket hole çiye zeminavi tişteki nikaş nake ama hevalin me revebiri me دوی قناعتی دانه که جبر که گاوی یکمینه جبر وید بیشین یاسای کوک یعنی پیشتیوی لبندنه که یاسای نو در بکن یعنی او وگرن ترکی داخلی سیاستی ببن به سیاست دوا خویا ایرو بدومینن اما دوا ایرو دا پروبلم هیا ککشار مسئله اوه یعنی دوا ایرو گروپا یعنی دوی قانونی دا سه گروپا بگیرم من خواند از بودن خلاص که از بیشم بله مثلا ها ام وگرن ترکی ام سیاستی بکن ام سیاستی کی چوا بکن گلو سیاستی کو ام بکن لسر خطا نتوی به لسر دوا کرد و کردستانی به لسر خسریه کردان به لسر سرخابونا کردان به آفی کردان به یا ام جی وک پارتی کی لگال یا ترکی پارتی کی سیستمی CHP MHP AKP ام bu ara bir kevin peşbir ki jibo ku Türkiye baştır demokratik bikın na problem ewe ez dibijim qey dixata Kurdan de hinek problem heye yani em vegerin jî em tevlî siyasetê bibin jî wexta me vala diçe eger em ser xeta netîvî nebin problem di wê derê de ye aha Türkiye got were çünkü tu wextê ku li ser xeta netîvî siyasetê bikî Tirkiye dîsa astengî datîne pêşiya te dîsa te davêje hepsê dîsa tu mecbûrî illegal tevlin milleti xwe û propaganda bikî yan jî milletê xwe perwerde bikî Türkiye rê nade ku rengê kurdiyetî di nava siyasetê te de hebe eger hebiya me bidîta rê nade problem di wê derê de gelek rast ez tevlî te dibin yani pîçek jî wek dibêjin piştî 5 sala kar û xebat û şer û qiyamet ویرانکاری و اوقات ضرر و زیان آبوری جواکی سیاسی انسانی کردستانی سروشتی اوا هنکی سبکاتی با کرداتی ده هیا اجا دوی یاسا نودا سه گوما دیگره برخو او هیزین پککی سوریه و عراقی تو دزانه او اندامین پککی یین لدروی ولات یعنی لأوروپا و نظانم لولاتین دروی ترکیه و وکدنجی او کسین کو به تاوان وینده کو اندامن در رخستنی دا حتنا محکوم کرن اوانه دبن او یاسانه دمکینه یعنی به درباسبونا دمی را پشتی کو یاسا حتنا اری کرن یه جه اندامین پککی به داخواست کرن که دما 6 ماه دا چکین خدا نه ارده او وگرنه ترکیه او کسین که چک خوشی داتینن بنیرن به شرط وینده که دما 3 سال دا جزایی که نو نکن یه بکاری بین ده چالاکین سیاسی دا بجداریه بکن او اندامین پککی در وی ترکیه yani vaka Alman vaka Belçik nizam ki de bejin dikaran jve yasayı behremend bibin yani Suudi bistinin o evinden jî ev kesin ku de çet bejin de cien vaka mahmur da li Bakur û Suriye hene yani gelek endamên PKK dibêjin û tu dizanî yani ew ragihandina dewleta Türkiye yen ku alîgirê wanin dibêjin
ل باکور عراق یعنی کردستان باشور کردستانی نزدیکی 3000 اندام ین آلیگری پککی هنه و هر وها 1500 که یعنی اندام یعنی به همشهری دولت ترکیه اندام پککی لسوریه جی هنه یعنی بگشتی نزدیکی 4000 کسا د زندان ترکیه داجی بر اندامبونا به پککران ها محکومن دبیجن 4000 از اما باور دکم 4000 کس زیدنه اجا دوی دا لسر مثلا دمیرتاج جی لسر اجالان جی گلکی بحث هنه اما از فکر دکم حتی اردوغان لسر کار به صلاح الدین دمیرتاج سروک بری حزب دموکراتا گلا یعنی HDP نای بردان هر چند بیجن جبرکو دمیرتاج قتل یعنی کشتن به یعنی راست نکرنه اما به شورا یعنی به بریارا شورا امنیتا نتوی یا ترکیه و گری دیدن که او دکاره ببردان دکوه چارچوبه و یاسای آن نه تو دزانه او دوسیا کوبانی هیا که یک جه دیارترین او سیاسی ترین او دوسیاین قضایی یعنی این دادوریا دولت ترکیه بویکو یعنی همو اندامین HDP یک جوانجی دمیرتاش جبر کو دوان اعتراضین کو گلک کس ده هاتنه کشتن یعنی ل اکتبر 2014 دولت ترکیه اوش خورا کرنه هدف یعنی دبکو سبا دمیرتاش به سبب وینده کتبیه سبب کشتن هنده کسا نه تبردن از وی تخمین دکم جیش برکو رقیبه کی گرانی اردوغان اجه هرچند او اعتراض لباکور کردستانی لترکیه لإستانبول در رئاکسیونا به دور پیش کردن باجار کوبانی لسوریه لروجاوای کردستان هات بنکرن اما دولت ترکیه گوت هن نکارن سنور البرچاف نگیرن اجا ام نزانین نها دمیرتاش دوی دوستیای دا جه او قتلا بزانبون حتی تبرئه کرن آن نه آنجی وقت بیجن به تاوان وهنده کو هفکاری کریه لدجی تیگدانا هفگرتنا نتوایی یا دولت ترکیه و وقت بیجن استقلال دولت ترکیه تو دزانه اف چند ساله هاتیه محکوم کردن چند سال درواز بونه و 42 سال زندان دانه هرچند دادگاه مافی مروای که اروپا دنیای گلک جا درخواست کردن که دمیرتاش ببردن لهشتا جی نهاتیه بردن اجا دو سازوکارین سرکه یه بوه یاسای بو جیبجی کناوه یاسای بینه درست کردن یک هیئتا وقت بجن نرخاندن و هفگرتنه یا هماهنگیه که برپسیاره بجه جودت یلماز یعنی معاونی سروک کوماره و یک جی او کمیسیون نظارته یعنی چاودیریت پارلمان ترکیه دا اوانه چقاس کرد دانه یه چقاس کار خو ارکین خو جیب کن اموی نزانین حتی دمکدن تو زانی ابراهیم کالین جی او سروکیته یه بردوام گوراندنی که چه دبن مثلا جهلا پگکی و چهات کرن چند کس هاتن خود تسلیم کرن کنگی چه به سلاح دان لکو سازین گریدای پگکی کدرینه چه دیگن مال ثروت پره نظام سازین رو اروپا چه کرن چه نکرن اوی بردوام راپورت بده تا واندو کمیسیونا و تو دزانه ده مها در باس بویدا جی ده سویه که بلنده لگر ریبرین عراق و کرد لبغدای و حولیری و سلیمانی و کرکوک جی ابراهیم کالین هفدیتنین گلک دور و دریش چه کرنه لیدوی ناوی دا بر ریبرین چیارا
yani قندیلی را هفدیتن چه بونه چه نبونه اموی جاری نزانین اجا ترکیه دخوازید لی کلونیه بکت آیا اندام پککی ین کن لی قرارگه خو لی باشور کردستان هنه یه والا بکن یه چکین خود تسلیم بکن آن نه Ankara yani Türkiye devleta Türkiye lebine ritin demehin dahati da lehevleri Süleymaniye disa hevditine navberavanu rehberin Kurda da çe bibin. Yani ravşeke gelek tevli heve le devleta Türkiye be ve goran gorandinin ve daviye roşalata navin çebun کتنه تنگاویه که مزن دوی ناوی دا گره ام گله که به هیوی بین به هیز بین چونکی ترکا دا خاج کردا کرن که بین پارلمان با اخفن اوان هاتن لدریه کردا دان جبرکو مثلا کرتنه با کر کرسان ترکیه نینه لروجاواجی گوراندنین مزن کردا چکرن اکتور فاکتوره که مزن یوان گوراندنان بون لروجالات شورشا جنجیان آزادی دولت ایران هجاند ل باشور زور کرده های اما دیسا جی کرد هند میدانه دا بله ده مانشته ده لروجلات کردستان ده چارچوبا ایرانی ده دشتا کو آنها چه ده به حرکت سیاسی یا عسکری بر به انتگراسیون و چه ارمانچ ده بیجم یا بر به شورش و چه کردمه روجلات کردستان و انتگره ایرانی ببین یا او شورش پیک بینن هرمه که خواه عید کردانا بکن بنر هشتا او چه گل باکور و باشور و روجاوات چه بوی لروجالات کردستان چه نبویه روجالات کردستان ده بین حکم دولت ایران دا ده بر ربزختین مازم را رو مایه او روشاکو ده سر میدانی ده چاب یعنی به چاب ام ده بینین ده پراکتیک دا لروجالات کردستان نینه اکو روجاوا و باشور و باکور کردستان هیا نها اما دوار معنوی دا حاکمیت که کردا لروجالات کردستان هیا جیه هری زیده دولت ایران جیده ترسه حساب بو پیش روز جراد که روجالات کردستان هیا یعنی هشتا نه سازی یک دستی کردا دایه نه اردک آزادگیری دستی کردا دایه برواجی روجاوا باشور کردستانی آنجی که با کردستان شارداری یک سازی یک رخصتنک دستی کردا ده با آنجی پارتی که لگال وقت دم پارتی ها به افشانه روشالات کردستان ایران تننه بدران جان تماشاوان گره که بزانن لید پاشا روژه دا اگر هفگرتن دناو برا پارتین سیاسی دا سیاسیین روشالات کردستان دا ائتلافا که اعلام کرنه به آوابون هیزه که لشکری بگه مرحله که کشتر دولت ایرانی بکن اگر دیسا شرد نابرا اسرائیل و ایرانی اسرائیل آمریکا و ایران دا به قومه هنگی او تشتی کتود بیجه هدیه دست ببکه هنگی دیسا مذاکره نابرا تهران و اورمیا و محابات آنسنه و کرماشان دا دست ببکن اجا هنگی بریار یوانک های چه بکن چه نکن لی روشا روزحالات نه جدای روشا هر سی بشن دن اما جی هری زیده ده 31 ولایت ایران دا اکتیو دجی ایران دولت وک دولت گلگ لیده ترسه او 5 ولایت روشالات کردستانی نه زیده باری وی ترسه که مازن جو کردن خراسان جی هیا جی دراکو هر دراکو کرد هنه میلیتاریزه کرنه هیزا استخبارات گلگ زخت و زورا سرسری کرداب کارتینه گلگ لدجی کردایه و حول انوان بردوام لدی گل کرد هنه اما حرکت سیاسی روشالات کردستان خود جدا باکور و باشور و روجاوای کردستان نابینه همان نها کبتر داخوم به دهان اوده این کلاب هاوس نظانم ایکس پلاتفورم فیسبوک یوتیوب لسر روشا روجاوای کردستان که پرانی کس انتدا بجار روشالاتی نه بحث روشه دیکن یعنی کردا برواجی پارتین مین سیاسی سنورین دستچکری ناو خدا نهشتنن آرمانجین کردان ها گلک بیروستر و پیشنگیترن جی ین پارتین مین
siyasi partiyen men siyasi qaş û siyaset etken gelek muhafızekaranat çavê xwe gelek tişta digirin. Mesela Dem Parti çima gereke li dijî wê peyva terorê ya Neman Kurtuluşa çiye navê we an jî neanîna navê Kurd di wan 12 madeya da an jî çi dibêjin di ragihandinê de ew qet sivkatî bi Kurdan etirazê nake. Tevgerat kecekê çima nake, keneke li Ewropa çima nake, partiyên me yên Başûrê Kurdistanê, Rojavayê Kurdistanê çima naken. Yani xêr e, çi bûye yani? Kurd piştî parastina ji bo parastina destkeftên Rojavayê Kurdistanê Kurda sinûr di nava xwe de nehêlane. Kongre û konferansên xwe li ser cadê bi bê beşdarkirina serokên Kurda çêkirine. Çima partiyên me stratêjiya xwe li gor daxwazên gelê Kurd yên dîrokî yên sedan sala danarêjin? Çima rêzê li wan daxwazane nakin? Çima destkeftê ku bi xûn û bi can û bi malwêranî bi destxistine careke tê dixwazin ji hişê ji hafiza dîrokiya civakê derxînin. Misal weke Pazê Tebaxê. Sebep, sedem. Yani berwên jî bendewarî ya bendewarî ji partiyan zêde ye, ama gelê me gereke bendewariya xwe ji Kurda, ji hêza Kurda bi xwe nebire. Kurd niha hukm didin, Kurd niha biryara dawiyê didin. Eger partiyên siyasî li dervey daxwazên gel pêngavekê bavêjin, meşruiyetê danîne û dîrokî hesab kitaba li wan bixwaze. Kurd ne Kurdên sed sala derbas bûyîne. Tu dibînî serê kaniyê tiştek çê dibe, Kurd li seraserê Rojavayê Kurdistanê, heta Kurdên Şamê jî li dijî biryarên dewleta, kiryarên dewleta Sûriye serî heldide. Eva pêvajoyeke nû ye. Me berê ev tiştane li Rojavayê Kurdistanê nedidîtin. Demek ki wan destkeftên 15 sala tesîreke mezin li ser durustkirina şoreşa zihniyetê kesatiya Kurd li Rojavayê Kurdistanê çêkirine. Bandora wê li ser beşê din jî em dibînin di sosyal medyayê da. Niha gelek problem hene divê yasayê de edî ez dibêjim em berbê mijarekî din ve biçin. Niha Aram Tigran hate bi bîranî. We çi organize kir, çawa derbas bû kekşar. Berê ku tu behs bikî hevalno ez peyamê we dixwînim. Çiqa ji destê min tê ez hevala blokê nakim. Baş e? Lê ji kerema xwe re wextê ku hûn rexne dikin, heta dawî heqê wê rexne heye ji ber ku hûn milletin, hûn gelin, her tişt ji bo we ye. Ama wextê ku hûn rexne dikin bi uslûbek hinek maqûl, êriş nekin, xeber nedin, heqaret nekin li insana. Di wê çarçovede eger nebe, heta dawî hûn her tiştî dikarin bibêjin. Yani ev meydaneke demokrasiyê ye. Ez fikrê we nebihîsim, ez fikrê kî bibihîsim. Ama lê xeber, dijûn, nizanim çi divê tunebe. Ji ber wê min dît ew koşkirî, Alîşêr Koşkirî min blokê kir, ez pir kêm insana blokê dikim. Lê divê heqaret tunebe. Baş e? Deng heye ya. Heval dibên deng tune, deng heye. Baş e. Niha dîsa êrişê partiyên Kurdistanê hatiye kirin, ev normal adetê Îranê ye. Dîsa êrişê xwe domîne. Niha em behsa Aram Tigran bikin kakşar. Bedran can tenê du kelîma bêjim li ser vê rewşa dawiyê li Bakur, çünkü xelk gelek dipirse. Ev komisyona hevgirtina neteweyî, birayetî û demokrasiyê, yani ewa ku li ser bêçekkirina PKK nezaretê dike û wek dibêjin reformên demokratîk û hiqûqî pêşniyar dike ka em binêrîn di praktîkê da yê çi qas rengê Kurda, dengê Kurda, daxwazên Kurda bêne dîtin. Ew pêşnivîsa wê raporteke nêzîkî 600 ropela ye ku behsa wê danîna qanûna ya wê komisyonê dike û herî dawî wê jî bêjim Serok Öcalan dibêje ev destpêka rêyekê ye bo demokratîkkirina ku hiç nebe bi qasî
دامزراندنا کمار اهمیت یعنی گرینگیا خو هیا اجا کانن رین کمارا کو اوقاس کرد کشتن قتل عام کردن دوی پارلمان دا اوقاس قتل عام و فرمان دبن امضای و وقت بیجن ریوه کرنا وی پارلمان دا دجی کردا چه بون دوی 100 ساله دا با دموکراتی دا کرنا والات و به تایبت دیار کرنا مافین کردا دا قانون اساسی ترکیه دا جی کردا ناوی کردا یل کدری ور کدری نبه ام بنرین که داویا و مناقشه آوائه که فربی و قانونی یه بگه کدری لسر آرام تیگران تو دزانه آرام تیگران ل 14 ماه 1934 القامش رو هات دنیای و 8 دواخا 2009 جی ده تمن هفته و نزدیک هفته 6 سالیه دا وفات گیر مزاروی لبروکسلیا لآتنا وفات گیر هری داویه لآمده بو استراناویا یکی شفچو و استراناویا داویه روزباش دیار بکر بو نزدیکی 400 استرانین مامستا آرام هنه پرانیوان به کردینه به سوریانی به ارمنی به عربی به یونانی به ترکی و وکدن انسانک بو که مروکی دموکرات بو کتابا من دنگ آزادی سمبولا براتی جارا 3 حتی چاپ کرن ده 2012 حتی نها گلک جا حتی چاپ کرن 3 جاره او جارا 3 بو 607 روپره نوت نسترانین و تکست نسترانین وی وکدن بیرانین هف پیوین وینا دیتنین هنرمند و نویسکار و سیاست مدارن کرد و همو استرانین وی ده اوه کدا ده سیدیه کدا هاتن بجی کرن و کتاب هاتن چاپ کد سوسیال مدیا دوان روزانت برنامه مدا هات دیتن تشتاکو بیجم از لبنده نبوم ده پرتوکخانه ناوندیا باجار دوسلدورف دا اوقاز به پیشوازی که گرم جهلا خلقی و کتابا من معصمامه یا بیران آرام تیگرام به پیشوازی کرن و همو کسین که هات بون جی کسین بسپور بون دکتر بون هنرمند بون نویسکار بون خودین سازین معظم بون مثال امپراتور هنر کردی ماموستا شوان پرور هات بو کسی که خودی خوندنگه ها موزیکا پروتستو لکردستان مثلا دکتر یلماس سیدو هات بو اوی که دیمنی و نها هیا دکتر یلماس سیدو هم هنرمند هم بر بسیار همو پرتوکخانه ولایت نوردبان راین وستفالین انسانه که گلک به باندور دنوا آلمان دا عگیت هات بو که بر بسیاره که سندیکای کارکرین همو یعنی آلمانیا نزدیکی 6 میلیون اندامین وی هنه دو ارگانیزه کرنا وی نامه دا عگیت یانجی رونیستر که گلک روله وی هبو تلویزیون کردا رودا هات بو او کاک صابره لگل مامستا شازاد کردانه هاتن پیشوازی کرن هفکاری کرن کتاب کرین و تشتی هری نخوشی بدران او بکو کسین که به سالین دور و دریش لکیلک مامستا آرام بون ده مراسمه که وها دا ما یک جوانا ندید مخابن و کار کرن که هنه کس نینه وی برنامه کسین که خودی سازی خودین چاند و هنری حسبینن جیه که دستی ما بگرن دکاری بون بیجن امشنبیه بچینه وی مراسمه که کاکشار و حوالین و ارگانیزه کرنه روزا یک شنبه جی ام بچینه سر مزار آرام تیگران بوی قاعده بوی کاری کو کرن بو سبب کو مثلا نکارین چند کسا ببینه سر مزار آرام تیگران حتی اندام مالبات وانجی نچوبون یعنی چما گرکه وها بکن در روشا وها دا گرکه ام دستی هف بگیریم ام چاوی مل هف هبه اما مخابن افشتا یعنی تشتی دور معقول بونا هندک انسانا بو گرن اما
جیه که ما برنامه تیدا شکر بقاسی هفته کسا دکاری بون بین اما 137 کس هاتن حتی هنده کس لکافتریا رنشتن برای تلفونک و کامیریوان دو آلیا وکری بون آخفتن المویه هنرمنده و یه نویسکار میوانا شوپاندن و جهمیا گرینگتر جی گلک روشنبیرن آلمانی هات بون مجبور دو کس که هر دو جی دکتور بون دائم گوتنین من یل مامستاشوانی یلماس که هم بکردی داخوین بوان ترجمه کراندن یعنی هنده کس جی بریوه برین پرتوکخانه لجیر که خواستن بینجور و گراندن گوتن جی تونه یعنی گلک گلک بگرمی هاته پیشوازی کرن تمام کتابین که ما دانی بون لبرا ما یک جیوه نگرانده ماله همو هاتنه فروتن پشگیریه که گلک مازن هبو رنگه که کردستانی لوی برنامه ما هبو همو اری وقت دیمن داشت بینه جوان جروش حالات جباکور جروشاوا جباشور جناوا کردین خراسانی حتی نوا کردین آنادولیا جناوا کردین چه بجم کرماشانی لور حتی ده برنامه من دا هبون گلک گلک یعنی برنامه که دولمند در باز بو و بو فوارا کتابا یا ماه اکتبر ماه جوتمه از بی کتابا خو و دو کتاب دن از بجداری پیشانگه ها کتابا یا فرانکفورت بکم و هنگی جیت کارم بین حوال و دوست به کتاب ببین وان کتابا همیا ببینین یعنی کتاب عایشه شانه یا کمارا کردستان یا آرام تیگران و کتاب که نوجیل بردست من از هلدانا اورا ماریا 1930 هان لیکولنه که 20 سالی میدانی از لوی داری ایشالا دوی پیشانگه هیدا پیشکش بکم آرام بخو ارمنی بو و به کردی استرانگوتن یه مجی که کرد بون کتنا خدمت سیاست اسیمیلاسیونه و روزانه دا که من ناوی هندک استرانبیجن ترکا آنی هندک کسی نزیکی وان که خو روشنبیر و نظام چیزی ده حسبینن به تلفونا من کرن مثلا بحثا هولیا افشاری کرن ولا هولیا افشاری چه استران آرام ندزینه مگو نگوت یا هنرمند یعنی استران آرام دزینه زاتنا کردی نزانه لی وکا آرام نکتا خدمت هنر کردی وکا آرام نکتا استرانگوتنا بزمان کردی دکاری بو کردی ببیجه دبیجه نه یعنی هولیانت کاری بچچیا مگو کی گوتیا بچچیا مگر شوان پرور هاتیه چیاین کردستانی ل اروپا بویا خوندنگهک بویا امپراتورک و رژیم ترکیه دیکتاتور نه لال ولات خوب ببیجه هات لبرا برواجی یعنی جلال گوزه سس و ایبرو تاتری سس و نظام محسوم قرمزگل و نظام کچک امرا و هلیان ملایا آرام تکرام با کرداستران گوتن وسیعتا بابی خو آنیجی وسیعتا بابی که کره من اگر هن هنال روی دنیای بخیر آوان کردایی که ام خلاص کریم اجا مروین بسپور هات بونه برنامه من ابوقات دکتور مهندس خودین سازیا راگهاندن گلکی به دنگ آمریکا ویساف آمریکا که حمید اورمیه روداوی براستی گلک بو دنگ ما بو رنگ ما و هر دری بلاف کرن حمید جه دنگ آمریکایی را دخبتنا بله نها جوی دری را دخبتنا نو دید باشه او کسی که کتاب بخوازن دکارم مرا بکوین تکلیه کتاب نها کم دستی مدامانه ام دکاری کتاب بخوازین دیسا لوشانگه و شانخانه بگه هم بین ایره پر باشه ایمجی تو زانی شانسیم چی بو از کاز ککش ما مستشفان پرورجی بدم سر اکران چی دو بیجه؟ کرم که ایم شانسیم چی بو از به آرام تیگران را بخبتم تبلی برنامه می بو دمامه تیوی ده پر گش بو و پر هل ایجا مسیح بلگه فیلم سرچه کرنه یک جوان گوتو بیجن که من گلک سود جستاندیا بوی بلگه فیلم او گوتو بیجن یک کبتر را چی کرنه راست بیجه روز باش کردستانه و گلک جیا راسته من هف پیوینی تایبت پیرا چی کرن خوش بو دگوت
درف ارمنیا بتد که دگو از تدبیرم پر دگو وسا خوین آمد که لبته هات دزی گوی مدا گو تو مرا راست بیجه تو ارمنی یا تو کردی بگو ما مستد خوین آمد خوین ارمنی جی هیه محقق اما خونا ما تبلی هف بیه ما جن گرتنا جه ارمنیا یا جی زواج ما چی بونه یعنی مدى آلیه که ما ارمنی محقق هبه اگر درفی به ارمنیت که به خونا تکلیه به تمامه برواجی کسی که گرکت برنامه نوها دا بین آرام ببیر بینن که دامه تقدیر بکن انسان قدرناز بون او نهاتن لی براستی هاتن اما مستشوان پیبرو گلک کسیندن وک حاکان آکای و محمد تانرویردی و هندک کک عثمان کک بدیل دکتر شوان دکتر ستار عقید عزیز دکتر یلماس و چار بچین کردستانی او تابلو رنگین او راستی سلمان کو ناسنامه من و کاکشار و رمار کردستانیه بروی هندیجی او انسان جه هر درا کردستانی هاتبون و هنده کس جه سویده هاتبون دکتر دیرسم خلق قامش رو جه سویده هاتبون و جه عفرین گلک کسیه خلق عفرین هاتبون جه چید بیجن آنادولا نابین جه کردین استانبوله یعنی برنامه که گلک دیروکی بود او برنامه بخوجی بود دیروکی شوان پرور چید بیجه acaba از دنگی ویکم بله کرم که کاکشار براستی تشتێکی کەسی دی ناکەوتە کە هەم خۆشەویستی و حەزکردناوی ji بۆی هونەرێ هەم ji بۆی هونەرمەند و دلی خوددایە کوتبی واریدە ژیانە هەموو هونەرمەندا بە هەر ڕێک بە هەر ئاوای سەر لێگەرن و لێکۆڵینێ گەلێکی باش دەکێ وسا پرتوکێ gelek bedew kuneyş birkirin xinava pirtûkxana Kurdî çêde xweş rastî baş dixebite ya berê her tiştî em Kurdî bêjin carca Almanî carca İngilîzî Türkî zanim Kurdî bêje mamoste Kurdî baş okey yani em Kurd gelek tiştê xwe nanasin mixabin em baş nanasin em ji ku tên em baş nanasin yani berku nebûn dewletek netewî me li ser lêkolîn û lêgerînê Kaçar bi rastî tiştekî kesî dî nakevite ki em بسه اوقاس مالاتي آوا پرخوش در باسویه تمام گلک سپاس گلک ممنونم بدران عزیز خوزه تو جیر ور بای من کتابک پیشکشی تا بکراج برکو تو کسی که نزدیکی ماموستا آرامه لیچاپا چاره دا بو 20 سالی وفات ماموستا آرام از خازم هم نیرینا تهبه هم وینه اینوی به هفرا به کتابی دا جی بگیرن جنها داشتت خازم چند سالش دادم مانه مالاتي آوا پر بکیف خوشی تمامه ام خاطر جه هوالا بخوازن ادبیجم کیفاته روش گلکی تایبتیه بدران کرد گرکه دوی روشه دا نرونن گرکه به حلویست نبین گرکه به گیر و بیر به خبات نبین ده میدان دا بین دست کفتی ما به تحلوکه این مزن را به جدست چونی روبرو ما زخت گران لسر استاتویا باشور کردستان هنه هرچند که ماسین وانجی گلکن وایه بوس مثلا سریکانی جارکتی کرده هیزا خو نشان دان گرکه او روش بردوان به کرد لی روشحالات جی لی باشور جی لی باکور جی گرکه پشگیریه بدن روژاوای کردستانی چاکو کردن روژاوا جی تشتکی وها دکن و دوی ناوی دا تشتی که خازم بیجم اوه دست کفتی مدوان 20 سالین در باسبوی دا کم نینین ام گرکت تمجو خوب بپرسین ام لکوبون هاتنه کو داری به چه ناوی به انتگراسیون به نظانم راکرنا استاتو به نظاوان روزین در باسبوی
والی کرکوک گلک نامعقولانه دجی کردا ماده 140 آخوی راکسیون کردا مدیتن گرک ام د میدان خبات دابن اف سال دیار کرنا قدرامه اگر نه تر گلک حول ددن گو کرد نبن ناوی کردان نبه ذاتن دوان 12 ماده دا تو دبینه قط ناوی کردا و کردستانی و نظانم دیار کرنا یا سو قانون ده قانون اساسی ترکیه دا دیار نینه و تفگر جی جبو وکرنا هندک ریا هندک چد بیجن دست کفتی که هنش دست نچن هنکی چاوی خود هنده چتا دگیره اما ریبرین ما لقندیل لباشور لروشحالات لروجاواب و ما انسانی پیروزن ام ریز احترام آوان دگیرین و پیوسته اوجی داخاز و حلویست و راکسیون انگل کرد لبرچاو بگیرن دی هایدار بن لسر استراتیجیا خوک و دی برجواندیا گل کردا دا استراتیجیا خو دار جینن ام وی دوزه برناده کس وی دوزه برناده و یعنی هیچ گمانجی تیدانیه ریبرین پکه که ایدولوگه که وکه جمیل بایق فرمانداره که وکه مراد کارایلان و حوالندن همو اوی مانه و اوی شهید بونه که دوان گلک مازنه دوی قاده دا و ام لوی آلی دنیای بلکی هنک تشتاد بیجین اما د میدان عمل و پراگه دا کدو زحمت وانجی دیروکیه وان زحمت که گلک مازن کشاندنه بروینده جی او کسی جونا ده مثلا سوشال مدیا دا لپشت ماسار نش نخاره قهوه گرم ود خون بلا هایداری ادب و نزاکت خوبن احترام خوب بگیرن او کسی کو دیگه اونا که لگور آیت قرآن جی انجیل جی زبور جی مصحف راجی نو که هبن او دناوا آگردانه او دناوا خبات دانه اوان حتی نها او خبات او مشه او شورش حتی برا آنیک و دولت ترکیه حتی این فاشیست سری خل بر کرده تواندنه نه با آوه که راست راست جیبه با آوه که نه راست راست اعتراف به هبونا مثلا کرد و کردستان کرنه جمعیه مهمتر اشاره یعنی لراگهاندنا ترکا و راکسیونا سیاست مدار ترکا جی بنیرن کابوه پیواجوه چاوه تنگاف بونه بلا او جیه مخو تنگاونه ام بونه سبب که اوان گهراندن چه کرنه ام جوان مازنترین دوزاوان مازنتره که نچار بونه دبن زختین روشا دنیای دا و وکو کرد فاکتوره که سرکه وان گهراندن دموکراتیکن هاتنه دریه کردادانه بروین دیجی از آسوه که روند بینیم تجر روناهی سرکفتن گلک سپاس جی بوده که در فدام ام سر و مجارانه باخوین بدران عزیز و زیادتر باز بو مانسا کاوه اورمیه که پیام شاندنه او جلی سر اویه پیام بو مشاندن گلک سپاس بو همو کسین که پیام شاندنه چه بسیار هبن بلا بنویسن امی بسوا وانده از جی کاوه خیدیمه نه کاوه نخیده کاوه پر هیجایه از دخوازم کاوه ببه میوانه من زودا ببه tamam. Bas اجاره ki مرابطه از سوزه بسینیم یه ببه برنامه که پر خوش چه بو مبرا چیکر بدری ایروان روزی پیشیامه از خوازم که کاوا جارده به میوان و ام جاردن دما تا گود بیجه از بیج می ویزه بده تا ناش خدنگی من چی اونها ارید که اونها سوز داده و تمامه اما نوا روزی پیشمده برنامه که خوش چه بکه به کاواره روزی کاوا روزی جی حمید وانه بگم میوان حمید ستاند بیجه نه استراند بیجه راگهاندنی دیگه هجا نه حمید ورمیه از برنامه که تنه پیرا چه بکم شیرو ویجی نه حمید دوستی منه یا حمید جامیره تمام و پر تمام هات بیرامن عجایب دنگ کلامه که هه کلام دنگ بیجی عجایب خوشت بیجه آنها ناو استرائنای بیرامن لی گودار کر مجار که د زندی دا لی گودار کر و تلفن کر تایبتی پیروز کر سرش برو استرانه عجایب خوش دنگ خوش میه روشالات به تابعتی ورمی گلک خوش چکی دخانا ورمیه پرچه که سرحدیه اره دخانا کلورا سرحدیا دانه
جا مثلا کاوه بابی و جی دنگ بیجه که گلک ایجا بو بری. دنگی و دنگی نمونه بود رادیو Ama برنامه کردستان çekir tuji tevli bu. Em her si bun hat biram. Em her si me behra her برنامه çekir. ایوه دمی تیوی سستاندیه نا ویزه که دیگه بخوازم بکاریم دینه ده Tamam. Malatya va. Hevanno. گلک سپاس Slav rez jwara. Ez hevî dikim ku hûn piştgirî bidin vê kanalê mezin bikin bila kanala me mezin bibe bigêje milyonan kesî we goterî ka hema destê xwe bavê jinê hema bibin abone û pêdiviya milletê me bi me heye. Pêdiviya me jî bi we heye. Kakşar mala te ava herê bî. گلک سپاس بدران عزیز بو تو بو وی درفتی Slav dem baş.